pozemšťané, dneska je in být flexibilní. Jejda, tohle doma raději neskoušej, aspoň ne se svým starým notebookem. Ohýbat se musí umět. Podívej, co dovede tahle jogínka. S Lenovo Yoga 500 s procesorem Intel Core si zacvičíš, jak chceš. Lenovo. Pozemšťané, restartuj na nový. Alza.cz, nejlepší prodejce notebooků. Co koukáš, pozemšťané? Dneska je in být flexibilní. Jejda, tohle doma raději neskoušej, aspoň ne se svým starým notebookem. Ohýbat se musí umět. Podívej, co dovede tohle 2 v 1. Vidíš? Tenhle přeborník Dell s procesorem Intel Core i3 umí cvičit na 1. Pozemšťané, restartuj na nový. Alza.cz, nejlepší prodejce notebooků. Přemýšlíš, jak rozchodit svůj starý notebook? Se ti taky? Tak už na nic nečekej a sekni s ním, chápeš? Musíš jít s dobou. Restartuj na nový. Tenhle fešák od HP s procesorem Intel Core i5 a batohem zdarma je ideální. Pozemšťané, restartuj na nový. Alza.cz, nejlepší prodejce notebooků. Drop zone to the block's gone. Drop zone to the block's gone. Nuevo Lexus CT200H híbrido por 22.900 euros. Lexus. Amazing in motion. Estos son mis papis. Hacen cosas que nadie más puede hacer. Me recogen del cole y cuidan de mí. Me llevan a todas partes y nunca se pierden. Nuevo Toyota Verso. El mejor coche familiar para héroes y superhéroes. Toyota, siempre mejor. Der neue RAV4 Edition S. Eine neue Form von Dynamik. Macht aus Herausforderungen Erlebnisse. Serienmäßig, mit vielen zusätzlichen Ausstattungshighlights. Der neue RAV4 Edition S. Jetzt mit 3 Jahren Wartung gratis. Für nur 199 € monatlich finanzieren. Кто ты? Запад или Восток? Идешь напролом или отдаешься течению? Стремишься увидеть больше или заглянуть глубже? Живешь закатами или рассветами? Перед тобой тысячи дорог, но есть только один путь – свой. Lada X-Ray. Перед тобой тысячи дорог, но есть только один путь – свой. Lada X-Ray. Супертонкий, суперлегкий, способный работать 10 часов без подзарядки. Он создан побеждать. Ноутбуки LG. Выбор чемпионов. LG.